Gatho ni gushoka hoya kanyaga ka ukoro turn on your notification na subscribe. Karen&Samidoh ni akoro akira Edday atike tirende gutweka bibi number 1 na mwera akorwa gishoka na mushie tondu we ari comfortable gutweka bibi number 2 before twarie icio makiria horo ringi. Samidoh ni akorwa introduce Karen&Samidoh kuri family yake indi agukungwira kurikia mathomo gwa ka brother gake karia kanini, graduation ceremony iria Samidoh agikuire Karen&Samidoh na magikorwo makinyitanira na family kuria Nyandarua. Karen&Samidoh posted bica icio. In this particular photo niho akorirwo agicokia ciuria cia fans ake kuria akorirwo akiuga we arare willing to share Samidoh na Edday, but kona Edday ni arathire USA na araga gucoka bururi-ini kuonekana ni aramutigeire Samidoh roho safi nikio arathie na mbere kwi enjoy. Loki Edday ni taonete conversation iyo ya Karen&Samidoh na mashabiki kana koro ni arare na information ati Samidoh ni agugikorwo agikinya na Karen&Samidoh kuria Nyandarua in that ceremony kuria makunyitanira na family yake, na niho Edday aragikorwo agikia bica and this caption na arakorwo akiongerera hashtag atongagirira tondu tukoretwo tukiri used to her using hashtag ya nothing but prayers. No muthenya wa ira agipost photo ino arakorirwo akiongerera hashtag ege ya Mrs Nyandarua na not Miss Nyandarua. Arakorirwo akiandika hau hari hashtag ya Mrs Nyandarua na torio kuona fans noted about that na marakorwo makiuria Edday gitumi gia kwandika oguo. No andu marathie na mbere kumwira ati ni maramutambura ona ari USA ati nowe mwene mushie. Make sure wa turn on your notification wa subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie na wa next one.